Planchado na ang pinakaprimerong Salud Bicolnol Medical Assistance Information System o SB-MAIS kan Department of Health Center for Health Development o DOH Bicol CHD. Ini matapos ang 2 bulan na pagpreparar asin mga pag-aadal kan departamento sa bagong sistema kung saan nakatuwang ninda sa pag-develop kay ni ang Strategic Health Assistance Management Unit o SHAMU asin ang Department of Information and Communications Technology o DICT. Sigun kay Jessa Harilla, Regional Medical Assistance to Indigent Patient o MAIP Coordinator kan DOH Bicol CHD, manumanong pigigibong pag-record ka mga social workers sa kada hospital sa mga pasyenteng piga-asistiran ninda. Kaya saro sa pinakamayor na obheto kang SB-MAIS, iyon mapadali ang reporting, recording, asin monitoring kan mga social workers sa medical assistance na pigtatao sa mga tios na pasyente. So yung SB-MAIS, ma'am, is a web-based application. So through the internet, they can access the information system. They would log into the system to encode yung kanilang assistance na binibigay sa mga pasyente. Sa maabot na Nobyembre 10, opisyalmente ining ilurunsar kan departamento. Alaga da puwera kay ni, magkakaigwaman sindanin orientation asin training sa 80 partner nindang health facilities. So to all our hospital partners, this is the SB-MAIS was developed in response to their clamor for a more efficient reporting of our program accomplishment. So rest assured, we're doing everything we can to make this as user-friendly as possible towards the improved service delivery po sa satuyang mga Bicolans. Anom naman na hospital sa rehiyon ang napili kang DOH para maging pilot testing kang SB-MAIS. Kabali digdi ang Legazpi City Hospital, Camarines Norte Provincial Hospital, Sorsogon Provincial Hospital, Estebes Memorial Hospital, Tanchuling General Hospital, asin Jaime B. Berces Memorial Hospital. Sa Enero 1 sa masunod na taon ang full implementation kang Salud Bicolnol Medical Assistance Information System. Para sa Mabaretang Tatak Bicol, May Arango.